Non é un animal, rapacús, rapaconas, rapacarallas, rapacachas. Anda cos nomes, rapacarallas, rapacachas, rapaconas, rapacús, bueno. Hai tres que son animais. Exacto. Que idioma temos? Vouche dar unha pista. Un é un nome inventado. Bueno, eu digo que rapacachas non é un animal. Pois marcámosla entón, rapacachas. Aí vai, a ver se chegamos. Rapacachas non é un animal, a ver. Rapacachas non é un animal. Aí está! Efectivamente, rapacachas é un nome inventado. Claro. Os outros serán... Sí, Mira, rapacús e rapaconas é o mesmo, é ese peixe, é un peixe. Rapacarallas é un insecto que é o que en castelán é unha tijereta. En galego é rapacarallas.